Эми саламдың айтсам элиме, алеки салам дегиле. Gönül vurup koygula bul jerde menin gebime. Antkeni kayrılı vırda o salt eken bul akındardım elinen akındardım jerine. Emi şiverdi tanda şilegen mengini toğdon jiregen. Men kürep tursa başka jurt amandığın tilegen. Biz dokşoğun baldarın tört taraptan süregen danışman jurtum amamdı. Jer kaymaktap jaralsa dünya menen birinci tanışkan jurtum amamdı. Anda aytayım bul jerden azırkın al avaldı. Oy өлкөмдү азыр карасак, өркүндөп барат жатканбы кадимки кара саясат. Саясаттың айткандан азыр бардыгына жарашат. Ой бийликтегилер көбөйдүң, алар бийликти көп самашат, алар кыргызды качан аяшат. Oy kulcanın atkan jurtörden, kuvala beyip kumtörden pul tapkandar göbeydi. Emgekti kılbay üyünde kur jatkandar göbeydi. Elektr menen gazındın uğurdaşkandar göbeydi. Emgek kılbay jönele pul tapkandar göbeydi. Mamleketti jeviçip buğurdaşkandar göbeydi. Oy aytkım geldi bul jerden men oşondoy töböldüm. Oy gelecektin jaşımın çoңдорун antip jatkanda jarık gündü göröndü. Oy jaştarың ырдап турса экен, ушундай болгон көйгөйдү мына турган менеңди. Oy sattık ko kırgız jerlerin, sattık ko kırgız erlerin. Oy toyçuday kılıp alabı sal çet mamlekettin bergenin. Hazır elge gönül bölbösten gaz satkandar göbeydi. Kalaymanduğun okuya baştaşkandar göbeydi. Ekekiden uruşup çaştaşkandar göbeydi. Korrupsiyanı göpçeşip aştaşkandar göbeydi. Alar jüdötüp jatat çet-çetten başında turgan töböldü. Oyuk kulan emi çoңдорум nagada kapa bolbogun. Erteden berki sözdördüp gelecek ayttı dep taң oylogum. Kadamdı baspay arganday, hambeken oşol salganday. Oy kadamыңдың оңдогун, kalkına tike karagan jamalыңдың оңдогун. Ардайым болуп ыймандан амалыңдың оңдогун. Аргайсы платформаның айтпастан бул абалыңдың оңдогун. Эми сиздердин айтып олтурсам, ай күнгө күндөр теңешет. Негиси сиздин колдордо жакынкы биздин келечек. О баарынды эскерип ошол тарыхта негизи жаман болгон дебесеге. Кайгырып жатам ичимден, калкыма жаман жолосом. Ол канап кетет жүрөгүм, калкымды кара торосом. Ошол жаман иштерден буйурса болсун деймин да кыргыз калкым обочо. Анда куттуктооң айтып кетейин, болгон соң мындан орозо. Ой кайгырбагын калың журт, ачка болуп 20 сат алы жанын коросо. Орозодон билебиз акыры кайтат акы деп. Аруу таза мусулман ошентип Аллага гана баш ийет.
Ой жан дүйнөңөр ачка болбосун, сыйды барын көрөсүң болгон кезден акырыты.